ahiki no pitu maranywa Arebe sea kwa kwaja. Ndado yake horia thimo. Na akiandika ndukamuhurire. Na dionire dimia ciokirete cicire hethe no. Icirahura wa munyoro. Dimia. Igure yokerire kwarerio ucio. Ndio makire kambe imwe. You should stop with the hypocrisy. Jesi ndirwa na kambe ya mwinayo. Dimia icio. Ndaci wira. Ndagwire kinya wetho kwanja. Eni. Ne sasa ni ji. Bororine. Jari horo atumia neke tutwikire tene tunyuire nda. Na twanywa cider na tutiraciara. Na ndio gutire mundu cia kenywe. Na mathogothanio ndaririe. Ne gutire waririe. Yarikangani ndaririe. Ucio aritie ti murio. No matigio hinga. No ru uyu aria ri. Na meragwo ni tutumia. Ameragwo mayo bitu ni tutumia. Amaerirwo ni wamunyoro ni atumia. Negea. Negea. Riu hetikire na bia na una atumia riu. Ngia no cenene. No cenene uko sikemeragia bitu. Itikage ciana. Sira ciana mathina ini. Atumia matikirera mwengeru kuria. Dio makiaragiririo. Hostess. Hostess. Hostess no diru na kiria ri hostess. No diru na ngira. Hostess tu ora gegethie ukiruta igongona. Mwaka mweru ninge kwera kaundu kangi. No mwaka mweru. My hostess nikimekaga. Ndio mwetu. Kwa maridi. Gesi ke harukia. Guo uguo kisagara bagara na mugururi. No yake ruta na floss. Haruka ya floss. Oh, taisi cia kuruta kiria magego. Na mint. I the bathroom. I like a horror. Why is that what I want? Tatera to me or there. Every side. Kila mtu. Yes. Mama wa mfuto wa kalida wa madhagodhani wa kila mtu. Tetea all women. Yes. Siko tuwekete hemo tumio mwade kone mudo wanywe jori na kufarafara atweka ihete umwa muranga ati mutumia ucio ni ono ya BNB thika na mudo ucio ni mujumbe na ni mutumia tekete kuria na ivasa na gutire mundu okira kumutetera ucio ni uhinga. Yes. Ando mwako ni matige uhinga. Ucio ni hypocrisy. Selective dimension. Yes. Hakuna mama na kamama. That is hypocrisy on steroids. On steroid. Hypocrisy on steroids. On steroids. Ndaki gumura kire na mawira mai. Na maundu maingi. Ro mwana Pastor Jimmy Ngai akurathime akwe hinya wa kumiriria. Ni torwa mana eta boy child. Athie mathaa macio arathie ni 80. I wait 80 hours. 80 hours. Yeah, that's good. All the best, Pastor Jimmy. Ndona andu makimutwarira indo hau. Ararwiro horo arario arenda gukam loud about cancer. Okay. Okay, that's the vision. Yes. And I mean vision. Yeah. Thank you very much, Pastor. Oh yes. Utokira kuri mwaka onaguo ni mwaka very interesting. Mwaka ni muthaka. Very interesting. No ni ukuhorera.